Seljačko dijete, Šumadinac, nadimak Leka, po struci abadžija, suknar. Uz bravara Josipa Broza, Aleksandar Ranković najmoćniji je jugokomunist. Partijski pseudonim Marko. Još od prije rata organizacijski sekretar CKKP-u. Šef kadrova Jugoslavije. Pa su čak sve republike prije izbora parlamenta svojih, prije izbora centralnih komiteta, prije izbora vlada svojih, morale Rankoviću podnijeti spisak onih koji će ući od to rukovodstvo. To je Ranković odobravao. On vlada i sigurnosno-represivnim aparatom još otkad je 1944. osnovana OZNA. I to bez obzira na to na kojoj se saveznoj funkciji poslije nalazio. Ministar policije, potpredsjednik vlade, a od 1963. i federacije kao službeni Titov zamjenik. UDBA je prvenstveno provjeravala sigurnosno da li neka osoba je povezana s nekim, koje je rodoslovlje, da li ima nekoga u obitelji koji je neprijatelj naroda i države, kako su to govorili, i onda razumljivo da se takva osoba nije mogla zaposliti ili nije mogla objaviti knjigu, snimiti ploču ili bilo što drugo napraviti na području kulture, obrazovanja i sl. Masovne poratne likvidacije razoružanih vojnika i nepočudnih civila, čišćenje križarske gerile i zaostalih četnika, obračun s građanskim političarima i crkvom, sve u izvedbi Rankovićeve OZNE, poslije UDBE. 1951. godine u Skupštini Jugoslavije se hvali da su likvidirali 680.000 neprijatelja, da su kroz logore proveli 3,5 miliona ljudi. Same te brojke su zastrašujuće. Jel? I te brojke su iznesene kao uspjeh. Služba je spriječila i zavjeru generala, spasila Titov režim pred armijskom pobunom nakon rezolucije Informbiroa. Stvarne, ali i potencijalne protivnike zatočila na Golom otoku. Pod okriljem mraka nestao je i hrvatski revolucionar Andrija Hebrang. Tito je i želio i morao nagraditi oči i uši partije, kako se sve nije tepalo UDBI, u čiju su se čast 13. svibnja organizirale javne proslave. Kad se govori o klasičnim obavještajnim službama u svim sustavima, one su na neki način tajne. To znači ne vole se pokazivati jer je to povezano sa konspirativnim poslom koji one rade. Središnje proslave pripremale bi se mjesecima. Razumljivo, jer je na njih redovito dolazio najdraži gost, kako su laskali Titu. Prije svega glorifikacija i nagrađivanje pojedinaca je bila. I bilo je baš ono slavljenički. Povodom proslave 15-godišnjice stvaranja i rada Službe unutrašnje bezbednosti i u znak priznanja za dosadašnji rad, predsjednik Republike Josip Broz Tito predao je predstavnicima Službe unutrašnje bezbednosti visoko jugoslovensko odlikovanje Orden narodnog oslobođenja. OZNA, sve dozna. Pst, tajac. I lišće ima uši. Ove stihove nije složio neki anonimni amater, nego veliki srpski nadrealist. Deklamirani su 64. na beogradskoj proslavi 20. godišnjice službe. Osim moći i drugi su probijci u igri. Beneficirani radni staž, mirovina u 40. u naponu života, taman da potom preuzmu tvornice, institute, sportske klubove, diplomatska mjesta. Mirovljeni ili premješteni iz UDBE u politički, gospodarski i drugi društveni sustav Jugoslavije su činili još jednu paralelnu, veoma iznimno moćnu mrežu. U njezinu čast čak je jedan prigradski beogradski kvart dobio ime 13. maj. Sjećom i beovaca i svih kojima je naljepljena ta etiketa, partija je pacificirala zemlju. Teror je najbolja prevencija. Učvršćen, režim će oštricu represije okrenuti prema hrvatskoj političkoj emigraciji, tada jedinom ozbiljnijem izboru nestabilnosti. Onda se može misliti da je to nacionalno motivisano. Međutim, ja smatram da je to pre svega tvrde ideološke pobude i da su onda one kategorije stanovništva, da li po klasnom ili nacionalnom ključu, svejedno, koje su pružale aktivni otpor, bile i više na meti
na meti režima. Antiemigrantska represija bila je i ekonomski uvjetovana. Početkom 60-ih državi je zaprijetio gospodarski slom. Da preduhitri socijalni bunt, režim otvara granice. Na zapad odlaze prvi radnici s legalnim putovnicama. Nailazili na veliku pomoć političkih emigranata pri dobivanju radnih dozvola, pri zapošljavanju, pri reguliranju svoga doseljeničkog statusa. Tito uživa potporu Zapada. Sve dok je izoliran od domovine, emigracija i nije opasna. Trebalo je u korijenu spriječiti povezivanje ekonomskih novih iseljenika s onima starima. Jer gastarbajteri bi se na odmoru zavičaj mogli vratiti s urotničkim idejama. Do 65. godine na prstima ruke mogle bi se nabrojiti udbine oružane akcije u inozemstvu. S druge strane, od 65. do sloma Hrvatskog proljeća 71. godine služba će ubiti 22 hrvatskih emigranata. Gastarbajtere trebalo zaplašiti, a revolucionare obezglaviti. Berislav Đuro Deželić, kao kadar HSS-a, bio je diplomat Kraljevine Jugoslavije. Nije dugo ostao na dužnosti jer se izjašnjavao kao Hrvat. Nakon Drugog svjetskog rata komunisti su ga po ulasku u Zagreb osudili na 4 godine zatvora. 54. je iz Jugoslavije prebjegao u Njemačku. Kada je udbin agent Miroslav Varoš svojoj centrali dojavio da se Deželić više puta sastao s Gezom Paštijem, donesena je odluka o likvidaciji. Stradala je cijela obitelj. Tek 30 godina kasnije Marijana Deželić je svjedočila o atentatu na čitavu svoju obitelj ovdje, u ovoj zgradi u Düsseldorfu. Moj tata Berislav Đuro Deželić bio je predsjednik Hrvatske socijalne službe u Düsseldorfu u Njemačkoj. Jednog dana u lipnju pojavila se je neka Nada Palfi Žalac u uredu Hrvatske socijalne službe i zamolila je tatu da joj dođe prevesti i ovjeriti kupoprodajni ugovor restorana New York. Mi smo živjeli u Münchenu i došli smo posjetiti roditelje. Nahide, odvedi Marijanu u sobu. Sve će doći ljudi za potpis ugovora. Angažirana su čak 3 kilera. Navedimo za sad 2 imena. Ratimir Stanišić, Srbin, alias Rosenberg. Stefan Palfi, udbin major. Mama je sjela za radni stol sa pisačom mašinom da tipka ugovor. Improvizacija na mjestu događaja. Bolje da susjedi ne čuju moguće krikove žrtava. Identitet 3. udbaša poznat je autorskom timu serijala. Hrvat, makaranin, biznismen. Mama je čula pucanj i okrenula se. To je spasilo život, jer kada sam ja čula prasak, skočila sam i otvorila naša vrata. Udbaši su bili iznenađeni, jer nisu znali da smo Nahid i ja u stanu. Metak me je pogodio odozgo kroz nos, usta i razmrskao mi desnu čeljust. Ja sam desnom rukom zaštitila bebu i zadobila drugi metak u ruku.
Tatin metak je završio 2 mm pred malim mozgom i imao je oko 13 operacija kroz godine, no nikad nije sasvim ozdravio. Ubojice su se zbunile i pobjegle iz stana niz stepenice, gdje su u hodniku pobacali pištolje koje je njemačka policija našla. Mama, tata i ja, svi smo preživjeli udbin atentat. Sam dragi Bog nas je čuvao. To je stvarno čudo neviđeno, zar ne? Umjesto smrti rodit će se novi život. Mog dragog sina Džafera morali su poroditi što brže. Tako je ugledao svijet nakon 12 sati. Njemačka je policija vrlo brzo identificirala udbašku četvorku. Ipak prekasno. Atentatori su uspjeli pobjeći u Jugoslaviju, a lažne putovnice im je dao jugoslavenski konzul u Frankfurtu. Unatoč Interpolovim potjernicama, Palfijevi su mirno živjeli u Zagrebu. Tu su dobili ogromne novčane nagrade, naravno, za neuspjeli atentat. Bili su tu konkretni i korektni, služba bila u nagrađivanju. Je li to bilo unapređenja u službi? To je obavezno pratilo, ali su pratile i novčane naknade. Imala su sredstva osigurana, imala je služba koliko je trebalo novca. U Trstu je 80. uhićen Ratomir Stanišić i izručen Njemačkoj. Osuđen je na 14 godina zatvora. Samo jednog od atentatora sustigla ruka pravde. Treći čovjek slobodno živi u Makarskoj. Rat protiv emigracije nastavit će se istim žarom, premda je u međuvremenu smijenjen Ranković. No odmaknimo se nakratko od iseljeničke problematike. Zašto je pao drug Marko, Titov najbliži suradnik, vjenčani kum? Ranković je zastupao mišljenje o centralističkoj unitarnoj Jugoslaviji sa Beogradom kao središtem. Jedno drugo stajalište je bilo Kardeljevo, razvoj samoupravne federativne Jugoslavije. Tito je početkom 60-ih, što se često prešućuje, bio skloniji dogmatima. Balansirao između Kardelja i Rankovića i trebao mu je jedan i drugi. Jedan mu je trebao za inozemstvo, za javnost, za imidž demokrate i ovo, a drugo mu je trebao za održavanje vlasti. Ranković je u to vrijeme imao inicijativu. Titu je sagradio vilu u Tuškancu jer je htio Tita umiroviti i on preuzeti vlast. Zašto je Tito vjerovao Kardelju? Zato što je Kardelj nikada nije ni pomislio da zamijeni Tita. Ranković ga je pak ugrožavao već i samo moći koju je s godinama akumulirao. Razumljivo je da je on cijeli represivni sustav premrežio osim sa partijskim kadrovima, isto tako daleko više od statističkih omjera sa etničkim Srbima. Postoji država, vlada, aparat, tako dalje, ali postoji i paralelna država koja je pod rukom UDBE i koja vlada Jugoslavijom. Osim i straha od srpske predominacije koja bi ga kad-tad došla glave, Tito se priklonio decentralizaciji i zbog zapada. Kardelj je bio najpametniji. Kardelj imao ideje. Kardelj je zadužio Tita sa nesvrstavanjem, to je Kardeljeva ideja. Tito je sjajno iskoristio tu ideju, da sebe plasira kao svjetskog lidera. U to vrijeme već Rusi traže od Tita da makne Kardelja. Ako su Sovjeti protiv Kardelja, onda su za Rankovića, zaključuje Tito. Sovjetska je strategija naime išla za tim da Jugoslaviju kao cijelinu vrati u lager, pa je pogodovala pobjeda unitarista. Rankovićev slučaj 66. godine nije nagnao Amerikance da prospu previše suza, zbog toga što je Ranković bio personifikacija za njih
konzervativnog ili tvrđeg, centralističkog, što se zapravo prenosilo kao više prosovjetskog odnosa, no što su to bili drugi. Jedan će nemiri događaj navodno zacementirati odluku o uklanjanju druga Marka. I tada je organizirano ubojstvo Kardelja. U lovu je pogođen u zatiljak i tu u ovu ključnu kost mu je ostao metak. Jedan od 10.000 ostaje preživit, otišao je u London, tamo je operiran. Premda su mnogi već demantirali tu priču, dr. Tomac tvrdi da su mu je osobno više puta iznijeli Kardelj i njegova žena Pepca. I ja sam ju pitao, dobro, tajne službe, policija, ko stoji iza toga? Rekla je Ranković. Tito je to nije dao da se otvori to, ali je zapamtio. Ja mislim da je zapamtio. I da je tada počeo razmišljati kako mora maknuti Rankovića. Jer ugrožava ne samo Kardelja, nego ugrožava i njega. Ali kako ga maknuti? Tito se libio razračuna na političkoj osnovi, prezajući od Srba. Međutim, da sprema Rankovićevu demontažu, vidjelo se iz činjenice što je na ključne sigurnosne položaje u Beogradu doveo dvojicu hrvatske braće. Milan Mišković, koji je u to vrijeme bio šef, ministar unutrašnjih poslova Jugoslavije, i Brk Mišković, Ivan Mišković Brk, koji je bio šef KOS-a i kasnije Titov savjetnik. Početak lekina kraja. Jovanka Broz uočila je neke čudne spravice u spavačoj sobi. Tito u pomoć poziva starog druga, Ivana Stevu Krajačića. Stevo će, glasi službena verzija, u najvećoj tajnosti u Beograd poslati dvojicu stručnjaka iz Hrvatske UDBE. I oni će u Titovoj rezidenciji, Užička 15, pronaći 2 mikrofona. Jovanka je bila Stevin čovjek, jel? Sve je to bio jedan policijsko-obavještajni komplot. Pa žena ko žena, ja ne bih htio. Ona se borila vjerovatno za interes ili štitila interes Tita kao žena, što je sasvim opet normalno, jel? U svibnju 1966. formirana je vojno-tehnička komisija na čelu s Ivanom Miškovićem. Sporne mikrofone neće vidjeti. Zdravo za gotovo preuzet će tvrdnju da su pronađeni. 24 dana raskopavao je rezidenciju, no ništa kompromitiranog nije otkrio, sve dok nije prešao u Lekinu kuću. U njoj je pronađen mali prislušni centar s kojeg je, tvrdi Mišković, neregistrirani kabel vodio ravno do Užičke 15. Nije bilo dokaza do duše da je linija ikad aktivirana, ali se mogla aktivirati. Zaključak, Ranković je mogao potajice prisluškivati Tita. U međuvremenu Tito si osigurava bokove. U nizu sastanaka najviše partijaše sablažnjava Rankovićevom rabotom i to dok je ovaj u Moskvi. Tito će mu tog lipnja, čim se vrati, prirediti iznenađenje. Sjednicu izvršnog odbora CK. Saziva vrh Jugoslavije 18.6.66. I kaže: drugovi, otkriveni su prislušni aparati koji preskušuju UDBA i mene i vas, sve. Veli ovako, to je staljinizam. Pa je onda napravio jednu dramatski jedan, kako da kažem, trenutak, kaže ovako: znate li vi da je to staljinizam u Jugoslaviji, a da je Sovjetski savez platio staljinizam sa 15 miliona mrtvih? Doslovno, ove riječi. Prema tome, mi, da ne bi doživjeli sudbinu koju je Staljin tamo izveo, mi moramo rušiti vrh UDBE na čelu sa Rankovićem. Sjednicu je umjesto UDBE, što svjedoči o izvanrednosti stanja, osiguravao Miškovićev KOS. Optuženi Ranković je unaprijed brifiranim drugovima u svom dnevniku zapisao ove riječi: sjedili su ukočenih lica i već me gledali kao krava svoje mrtvo tele. I
mene su zvali Vlada Popović, koji je bio njegov generalni sekretar, da ja dođem kod njega sutra danu toliko i toliko sat. I došao sam kod Tita. Tito je bio kao lud. Izbezumljen čovjek. Sjedi ovo. Dobro, ili ti znaš? Ne znam zašto ste me zvali, druže Tito, ali ja sam spreman kao uvijek za svaki zadatak na koji treba da idem. Ili ti znaš da meni Ranković iza leđa sprema državni udar? Druže Tito, jesam li ja to dobro čuo? Molim vas, moram da vam kažem da je Ranković vaš najveći poštovac koji ikada bio u komunističkoj partiji. Nemojte... Pa to nemoj! Šta nemoj? Ću sad da te odvedem do uspavače sobe. Da vidiš iznad kreveta prislušni aparat. Ne, neću da idem, druže Tito. Ja vama verujem, ali ne verujem da je Ranković to naredio. S vama je narod. Ceo narod Jugoslavije je s vama. I kako neko može vama da pravi državni udar? Ali nemojte misliti da ja sada izbjegavam svoju ulogu. Vidite ova vaša vrata. Na ovim vratima ja ću da poginem za vaš mali prst. Ali... Šta da radimo, Jovo? Šta da radimo? Druže Tito, sazovite plenum komunista. Izrecite sve što mislite, neka se plenum izjasni je li to državni udar. Obračun se preljeva sa zatvorenih sastanaka u javnost. Osude po komitetskim forumima, čak i zahtjevi da se izdanik Marko pogubi. Haranga u medijima. Titu se vjeruje na riječ. Slijedi se njegov, citat, istančani revolucionarni instinkt. O dokazima protiv Rankovića se ne raspravlja. Njemu je, gotovo sam siguran, podmetnuto to da je on, ne znam, špijunirao, ugradio prislušne uređaje u sobu Josipa Broza, u njegovu čak spavaću sobu i tako dalje. To je bilo samo priča koja je trebala opravdati njegovu smjenu. A ima i oni koji tvrde da je to Rankoviću namješteno, jer ja mislim da mu nije namješteno. Ja mislim da to uopće nije radio. Mislim da je jednostavno postao do te mjere odvojen od vodstva i potencijalni izazov vodstvu da je bilo odlučeno da bi najbolje bilo ukloniti ga. To je još uvijek neistraženo. Kraj operacije. 4. plenum Centralnog komiteta Saveza komunista. Leka više nije potpredsjednik Republike ni član CK i tako dalje. Ubrzo će ga izbaciti iz partije. Prisluškuju ga, pozivaju na razgovore, nadziru mu kontakte, ali bez većih incidenata, bez dana pritvora, živi s obitelji u Beogradu ili u svojoj vili u Dubrovniku, gdje će i umrijeti 83. godine. I on nikada nije govorio o tom sukobu, niti je se njega nešto posebno napadalo, iako jedno vrijeme je postojao taj termin Rankovićevština, kao on je sam znao, pošto je to bio sustav koji on manje više i osmislio, on je znao što to znači i znao se ponašati u skladu sa pravilima tog sustava koje postavi. Nije mu se ništa dogodilo, ali to je bilo 66, ali imate Đilasa 53, on dobija 9 godina zatvora, imate Hebranga kad ga se hapsi 45, on nikad živ ne izlazi na slobodu. To je recimo to je evolucija tog odnosa unutar same komunističke partije i njenog odnosa prema onima koji su smatrali otpadnicima. Tako 66. godine Hrvati pomažu obezvlastiti Rankovića, onog istog koji je 20 godina prije po zadatku zapakovao Hebrangu. U UDBI čistka Lekinih kadrova. Optužba, zloporabe, samovlast, kompromitacije drugova, miješanje u privredu, sudstvo, znanost, kulturu. Ono u biti za što ih je Tito dotad veličao. Antititoisti ovi u Srbiji smatraju da je on to namještio. I da na kraju krajeva da je i on kriv što je Ranković bio tako, jer mu je Ranković bio desna ruka. Prema tome, ne možeš se odvoriti Ranković i ne možeš ti, Tito, odvojiti na jednu stranu Rankovićev režim i tvoj režim. To je bio jedinstven režim, gdje si i ti imao podršku od tog režima i koristio taj režim. Ja sam konačno pronašao jedan dokument u arhivu Jugoslavije koji govori o broju dosijeja. Broj je frapantan od preko 2 miliona i to je sad trebalo sve
posle pada Rankovića revidirati, očistiti, formirana je komisija koja će da se bavi revizijom te dokumentacije i onda je broj dosija drastično opao na nekih 600.000 ukupno za cijelu Jugoslaviju. Razgranatost UDBE je bila ogromna. U procentu veličine države i pučanstva i Sovjeta mi smo imali daleko rašireniju službu. Već je na pogrebu u Beogradu bilo razvidno da Leka prerasta u mit tobože poniženog srpstva. No događaji koji predstoje pokazat će da povod obračunu nije nacionalne prirode. I ovoga puta Titov jedini cilj je zadržati apsolutnu moć u vlastitim rukama. God je možda u hrvatskom okruženju Ranković označen kao zapravo ključna osoba u negativnom smislu svih zločina koje je počinila UDBA, bilo sukladno ovlastima koje je imala ili koje nije imala, to nije točno. Naime, i prije i poslije Rankovića sigurnosne službe, dakle ono što zovemo UDBA, imale su potpuno istu ulogu do raspada Jugoslavije. Sustav koji će poslije ugušiti nacionalni pokret Hrvatsko proljeće, koji će još žešće nastaviti rat protiv emigracije. Deželić je nekim čudom preživio. Premnogim neće biti te sreće. Djelomična reforma UDBE je nešto što je pomagalo općeniti trend 60. godina u federalizaciji sustava. Federalizaciji koja je naravno imala za cilj etabliranje sistema. Početkom 60-ih nostalgičarski hrvatski oslobodilački pokret HOP i dalje je najbrojnija emigrantska organizacija. No oružane akcije zabranio još njegov utemeljitelj, Pavelić. Špekuliralo se da je takva politika HOP-a i Ante Pavelića rezultat njegova aranžmana sa određenim tajnim službama zapadnih velesila još za vrijeme njegova boravka u Italiji, koja se onda nastavila i nakon njegova odlaska u Argentinu. Bilo je nezadovoljstva u redovima Hrvatskog oslobodilačkog pokreta zato što je u svom programu imao isključivo političko djelovanje. Stoga su Mile Rukavina, vođa HOP-ova ogranka pod nazivom Ujedinjeni Hrvati Njemačke, i tajnik Nahid Kulenović osnovali TRUP, tajne revolucionarne ustaške postrojbe. Planirali su diverzije u Jugoslaviji te napade na diplomatska predstavništva. Imali smo 300, 900, 1200 momaka, znajući da nećemo nijedan napraviti domovinu Hrvatsku, znajući da se nećemo ni vratiti isto kao ova braća Andrić kako su 1971. u Bugojnu došli. Ali smo išli dati našom narodu znake da nismo obisili bijelu zastavu. Problem je bio što se UDBA s početka infiltrirala u TRUP. Kao žrtve agenta provokatora prvi će pasti pariški hopovci Ante Znaor i Josip Krtalić. Bilo je to 1968. godine kad smo se ja i suprug spremili sa djecom na godišnji u Nicu. Tada, prilikom našeg odmora, susreli smo se sa našim ljudima koje je pokojni poznivao. Spremili su se da iđu u Marselj na sastanak. Bar tako je meni bilo rečeno. No Znaor i Krtalić zapravo su krenuli u Trst, gdje ih je 16. kolovoza dočekao suradnik splitske UDBE kodnog imena Šime. Obiteljski prijatelj koji ih je patriotski zanesene i navukao idejom da dignu u zrak jugokonzulat. Kad su ušli u auto, Šime se samo odmaknuo. Eksplodirao je podmetnuti pakleni stroj. Znaor i Krtalić na mjestu su poginuli, a Šime je utekao. Njega su službenici splitske ispostave UDBE u Makarskoj zavarovali 1959. godine kada nakon što je uhićen, nakon neuspjelog bijega preko granice. Nije bitno koja je ucjena. Ili kroz ženu, kroz oca, kroz mater, školovanje, oduzimanje putovnice, zaboravljanje nekih grijehova od pojedinaca, a uvijek ljudi ima pa nešto ima. Eto. 23. svibnja 68. mina na Beogradskom željezničkom kolodvoru. 10 ranjenih. Uhićen je austrijski gastarbajter Ivan Jelić, nepoznat u emigrantskim krugovima. Osuđeni na smrt. Isti grad. Eksplozija u Kinu 20. oktobar. Jedna osoba poginula, 77 ranjeno. Uhićen je njemački gastarbajter Miljenko Hrkač. Proces prepun kontroverzi. Smrtna je kazna nekoliko puta ukidana.
ipak pogubljene nakon desetljeća sudovanja. Te diverzije su do dana današnjega ostale prilično nerasvijetljene, tako da je puno toga nejasno tko je zapravo iza njih stajao, je li to bila imigracija ili se radilo o akcijama same UDBE da bi se imigracija kompromitirala. Služba će udariti i na sami vrh tajnih revolucionarnih ustaških postrojbi. Ličanin Mile Rukavina, Hercegovac Krešimir Tolj i Slavonac Vid Maričić 26. listopada 1968. godine, negdje oko pola 11, sastali su se ovdje u ulici Paula Heissa Strasse broj 25 u Minhenu. Tu je naime nekada bilo sjedište Ujedinjenih Hrvata Njemačke. U jednom trenutku u prostorije je upala skupina udbinih atentatora. Njemačka policija stigla je u 14:30, no kada su provalili u prostorije, svi su već bili mrtvi. Preostao je još tajnik trupa, već spominjani Deželićev zet, sin NDH dužnosnika Džafer Beka Kulenovića. Akcija kodnog naziva Kurir. Nahid Kulenović je 30. lipnja 1969. pronađen mrtav u Minhenu u svome stanu smrskane glave u kadi. Njegov prijatelj, tjelesni čuvar Ivica Galić, rodom iz Visokoga u srednjoj Bosni, je nakon 1945. godine bio suđen na višegodišnju zatvorsku kaznu kao pripadnik križarske skupine. Galić je zapravo postao suradnik BH UDBE pod pseudonimom Kiseljak. U dosjeu mu piše: dobro radi uz novčane nagrade i konspirativan, pouzdan. No trup nije bio jedini razlog zašto je Kulenović morao stradati. Emigracija se nije smjela sjediniti. Odlazi u Španjolsku gdje djeluje u vezi sa svojim prijateljem Vjekoslavom Luburićem, poznatim tada i kao general Drinjanina, koji je bio predsjednik Hrvatskog narodnog otpora. Ustaški koljač, krvnik iz Jasenovca, te se sintagme najčešće vežu u zapovjednika konclogora Nezavisne države Hrvatske. Vjekoslav Maks Luburić, nakon poraza NDH i bijega iz Jugoslavije, živio je ovdje u malom katalonskom gradiću Carcagenti pokraj Valencije. Obzirom da je bio vođa Hrvatskog narodnog otpora, jugoslavenska tajna policija je dugo i intenzivno pripremala njegovu likvidaciju. Znali su da je Luburić spreman paktirati i sa samim vragom ne bi li rušio Jugoslaviju. U svojim emigrantskim godinama Luburić će za UDBU postati najopasniji sredinom 50-ih. Nasuprot Hopu utemeljuje Hrvatski narodni otpor. Razilazi se s Pavelićem, ali i s njegovom suprugom. On je nju zvao Čifutka, ovo ono, a ona njega razbojnik, ubojica. I takva je terminologija bila između njih. Inače mu je zaprijetila kad je Ante umro i bila sahrana, on bio najavio da će doći. Marija mu sama rekla da će biti krvi ako on dođe. 64. u časopisu Drina Luburić objavljuje poruku izmirenja hrvatskim partizanima. Pakt i s crnim vragom, kako je zborio. Mi se moramo odreći jedne stare zablude. Zapadnim velesilama nije u interesu stvaranje samostalne Hrvatske države. Prodali su nas i predali kod Blajburga, a šutnjom i sljeganjem ramenima odgovaraju na sustavni srbo-komunistički genocid. Ako te sile budu odlučivale, Hrvatska nikad neće uskrsnuti. Pavelić je umro da to nije shvatio. Hrvatski narodni otpor ima samo jedan cilj. Uspostavu Hrvatske države. I tome treba sve podrediti. Sve. Najvažnije je srušiti Jugoslaviju, paktirajući ako treba pritom i sa crnim vragom. Mi smo prije 4 godine poslali poruku izmirenja hrvatskim partizanima i oni su isto Hrvati, makar misle drugačije nego mi. Hrvatska je njihova domovina isto kao i naša i mi im ne možemo uskratiti to pravo da rade za njezino dobro i samostalnost. Nažalost, mnogi u emigraciji to ne shvaćaju, potkranjujući stalno crne legende o Hrvatima, ne shvaćajući pritom da se mladom naraštaju u domovini ne može pristupiti s idejama koje su zalaznica jednog izgubljenog rata. Pružili smo ruku svim Hrvatima, bez obzira na ideologiju, i sad moramo učiniti korak dalje, ma kako on bolan bio. Obratiti se Moskvi. Rusi su sada svjetska velesila.
Ono što su Njemci bili 1941. Isto, samo još jači, brojniji i čvršći. Što ćeš bolji primjer nego kako su riješili problem Čehoslovačke. Svega nekoliko dana. I ja sam odlučio, obratit ću se Moskvi. Preko Milanske veze poslaću u Moskvu svog čovjeka od povjerenja, starog otporaša. Rusi će podržati hrvatsku samostalnost i onako su protiv Tita i Jugoslavije jer se ovi previše oslanjaju na zapad. Ako to ne bude dovoljno, ja ću im dati ponudu koju će teško moći odbiti. Vojne baze. Dao bih im baze dolje na Jadranu. Odmah bi dao ako ne ide drugačije. Bolje Hrvatska s ruskim bazama nego Jugoslavija. Nacionalno osviješteni komunisti i mi, otporaši, udruženi u Hrvatski narodni front, jednu opće oslobodilačku falangu, dočekat ćemo Rusiji pripremiti im teren. Ja sam svjestan pogibelji koje se izlažemo. Ali ja ne bi bio Luburić kad ne bi bio svjestan da još danas mogu pasti. A past ću mi jedne savjesti. Okretanje SSSR-u, čini se u očima Zapada, samo je kompromitiralo hrvatsku emigraciju. Onda je zapravo nepovratno izgubila i one malo simpatija koje je mogla imati kao ta karta koja bi se u pravom trenutku mogla iskoristiti ako bi u Jugoslaviji došlo do takvog zaoštravanja prilika. Nakon toga jugoslavenski diplomati u Washingtonu i drugdje doista nemaju osobitih poteškoća da uvjere domaćine da su zapravo oni na istoj strani kao i bilo Sjedinjene države, bilo Njemačke i tako dalje. Emigracija Uglas tvrdi da je Luburića smaknuo Konjičanin, Ilija Stanić. Luburić ga je zaposlio kao osobnog tajnika, dao mu stan u svojoj kući. Ostalo, pošto sam ja otvarao korespondenciju i ovo ime njega slao, pisao i tako to je bilo. A glavni mi je posao bio voditi korekturu u tiskari našoj. A tiskara je bila smještena u prizemlju vile gdje smo mi stanovali, zgrada je imala 2,5 kata. Mladog Stanića, 20 mu je godina jedva, služba nije slučajno zavrbovala. Kodno ime Mungos. Znala je da će mu obiteljski background otvoriti Luburićeva vrata. Ilijin otac Jozo, ustaša, poslije rata se borio još 5 godina. Dospjevši u Obruč, raznio se ručnom bombom. Ko je velik Hrvat, jako za mene najveći moj čača pokojni. On je ostao dosljedan. On je posljednji križar koji je u Bosni i Hercegovini, ja mislim, ubijen. Autori serijala u posjedu su magnetofonske snimke izjave koju je Stanić dao operativcima BH UDBE 30. travnja 1969. u Sarajevu, 10 dana nakon ubojstva u Karkahenteu. Strpljivo je čekao da žrtva ostane sama, vrebao šansu. Pružila mu se nakon što se Luburić razišao sa suprugom Eleonorom, inače Španjolkom. I jednog dana se on žena istira iz kuće. I kako ona izašla iz kuće, mene je svanulo. Ja kajem odlično. Evo, travma je 100 puta lakše. Nego, okrenem se jedno, okrenem se drugi put. Znojim se, ljudi moji. Kuca 1 sat. Kuca 2 sata. Istog sata. Ja se znojim. Ja se dignem tako u gata košli, ovo je posebno. Sportska košulja, džemper, pantove i patike jedne. Ali vrlo fina lagane, znati, sve sam predvidio najtančinem.
Naprijed. Dobro jutro, generale. Dobro jutro, dođi Ilija. Kako ste spavali? Dobro. Ajde Ilija, ako ti nije mrsko, napravi mi jednu kavu. Može. Njegova veza kodnog imena Stanko dostavila mu je smrtonosni prah. Izvolite. Hvala. Nisam htio štangu na kraju, zato što imam prašak, zato ga samo treći ćemo da je mi gotovo. Dobro. Ti ništa. Majko moja. Ko mi kako ništa, ja? A meni tam koliko od vas odpaka. Odmaka, momentalno. Ilija. Ilija, zlo mi je. Generale, nije vam dobro. Ilija, moj dragi, meni se u životu nije dobro. Odite imam vas unuti. Ja sam mislim nikad više deć neće. Tako je pogledaj ti mom se digao na noge. Jebem, majko. I pa je neki nađenje ovoga života. Kaj ga puće na glavu kolo dence. Resno zoli ko da je pao se 100 metara.
svaki 5 minuta ja šaljem telegram. Htio sam da prije vi saznate nego španjolska policija. I njegov brat Luka, stoji u dokumentima, bio je suradnik UDBE. I kao što se može zaključiti, posrednik između naručitelja i ubojice. Ilija se pak vratio u Jugoslaviju. Nakon sarajevskog iskaza prebačen je u Beograd. I odmah sam prvo smješten u tu vilu na Dedinju. Gdje smo imali dole ogroman podruv vinski. Vina je bilo milion nekih boca. Tamo. Ja volio život, kupiše mi BMW 2002 T. Najljepši auto, imao sam u Beogradu tada. Drap boje, a unutra plavi štofovi bili. Onda je bilo poznato onaj kastofon, ugradili mi onaj kastofon, ja kažem stavite mi da slušam. Nakon 7 godina Beograda vratio se u Sarajevo. Dobio sam stan, jako velik stan, u bivša Lenjinova, to je sad Grbavička se zove ulica. To je onda blizu Kovačića, na broj 9. Bio je UDBIN analitičar, ekspert za pitanja hrvatske emigracije. One su mene držali ko malo vode na dlanu. Eto. Bio sam im dragocijen, vjerovatno. Dobro, radio sam određene stvari, nešto napisati, nešto ovo reći. A onda sam im bio neophodan o pojedinim ljudima i organizacijama u inozemstvu. Logično, znao je za udbaške atentate, a upoznao je, kaže, i vrhovnog nalogodavca tih zločina. Tito je baš sve znao. I nije istina da nije znao. To su laži. Sve je znao. Nije se moglo bez njega. Služba nije mogla raditi bez njega. Šta vam je? Tako je ustrojstvo bilo. S kojih 40 godina slonjen je u Zavjetrinu. Zvanično nije smjelo biti moje ime tamo. Nije zvanično, nego ga nema nigdje. Ali ja sam bio tu. Uvijek kod nje, a zvanično ne. Ali ja sam mi staž uplatili. One, sve. A 84. odem za sekretara SIZ-a za zapošljavanje. Pred raspad Jugoslavije Stanić se učlanjuje u HDZ BiH. Broj iskaznice 101. Postaće pomoćnik zapovjednika za sigurnost 2. brdske brigade armije BiH. Danas je u mirovini, ima hrvatsko državljanstvo. Nedjeljom ide na misu. I ta hrvatska priča ni po čemu ne bi bila neobična da nema jednog ali. Stanić tvrdi da Luburića nije ubio. Predočili smo mu transkript njegova iskaza Sarajevskoj UDBI. A ja i gluposti se. Ja ne znam odakle je on to napisao, izvadio šta je, ovo su za mene gluposti. Ja vidio sam, kak. Iznio nam je svoju, prilično zapetljanu verziju dotičnih događaja. Ja jesam bio prisutan prilikom njegove likvidacije 20. travnja, nedjelja bila, lijep sunčan dan. Bez mene se to ne bi moglo ni uraditi. Ali izvršioci su Vladom iz Hutova Blata dole Kostoca i Vinko, on je od Fojnice, tu blizu Fojnice. Tu dvojicu uveo je u kuću. Želio se osvetiti generalu Drinjaninu, jer je, kaže, nekom prigodom posprdno zborio njegovu ocu Jozi, heroju protokomunističke borbe. No dogovor je bio da se Luburić samo premlati. Prevarili, prosto prevarili su me. Ja ne bi sudjelovao da sam znao da će biti likvidacija. Krivicu i odgovornost sa sebe i suradnika kao aktera prebacuje na naručiteljicu. Tvrdi da je to Udovica Pavelić. Gospođa je sve znala. Po njenoj želji. Ovo je urađeno po želji Marinoj. Ubojicama se, nastavlja, nije smio suprotstaviti. Odlučio je pobjeći. Uspio je, skrivajući se pred španjolskom, a potom francuskom i talijanskom policijom, stići do Trsta i pješice ilegalno prijeći granicu. Prijavio se. I UDBI s kojom se prvi put u životu našao u kontaktu, prodao priču da je iz patriotskih razloga ubio Luburića. Pa to je bila jedina moja opcija. I svu krivicu na sebe svalio. Nema nikoga. Nigdje. Onda ne bi ja bio povlaštena osoba da sam ja rekao pravu istinu. Uspio je prevariti UDBU. Na temelju izmišljotine počeo raditi za službu. Dobio bijesni auto, stanove, upoznao Tita. Bio bi to sažetak ove uzbudljive pripovijesti. Slijedi još Stanićeva završna riječ. Ja sam se i davno pokajao sam se tamo gdje treba, pred oltarom. I ispovedio. Izuzetno mi je krivo i žao što sam učestvovao
u nečem što je nedolično čovjeka. To su moja promišljenja s ovog aspekta, a i odavno. Nisam znao, bio sam prevaren, mlad, lud. Ima i ona. Nije to daleko od istine. I da se navesti mlad čovjek. Bio sam učesnik i kažem, ja ne bježim od toga, ništa ne bi moglo biti urađeno bez mene. Tu je činjenica. Žao mi je što je se to desilo i što sam ja jedan od učesnika u takvoj jednoj raboti gdje je neko ostao bez života. A samo da malo reknem. Što su oni uradili i što sam ja bio, gdje sam ja bio učesnik, suučesnik s njima. Dobro je za Hrvatsku ispalo, pa i za Španjolsku. Kad je pao Franco, da je Max ostao u životu, Max bi bio izručen. Ogromni problemi Španjolskoj, ogromni problemi hrvatskom puku. Gdje bi se Maxu natovarilo toliko toga. Ali bilo bi najbolje da je bila ta sudbina da ga je dragi Bog uzeo. A ne pojedinac da odlučuje, a nema to pravo niko. Ni vi, ni ja, ni tetkom ima pravo neko oduzeti njegov život. I ja sam to uvijek bio zagovoran i smatrao sam, i kršćan sam pravi. Pravi katolik.